Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, Smart TVs, Scania TV yao, na boigo onjore irio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Benki ya umwancho muligere begeta seni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi ekarongo yena mnaritko lya uri abere ritoere rukegima nabo kwa bergo kwego kya asemiro billions yeritko lya lero ekero lirene ritko lya Jumatatu kitarikinye cy'umutenyi ogatano na kabere umwaka bw'ekiribibere na 2022 yorani gatigare tamatko M35 ka eriense ya Kenya oswaso bochoryo bonene obuburo bergo korekana kitariki kyanda cy'umutenyi ogatano na gatatu umwaka yega bw'ekiribibere na 2022 ekero bono bose ekiama kia agano ritkolia lero baba gosoma manifesto yabo na gukwanira libarachi wekerania chinga kibaraiwe elibaga ase oborayogo chinga kingia ekero yaragrense yamo yabo no mugoroba chinga kingo kwalgani ase mesa ya Amayia Ensa Eyemo nkumanyinara ya yankwalganireti asenchera ereyo wekeranu kurendo mancho muligere ritanga nikegima tigana kumanyi egati yari nkwalganireti. If you do not promise to have a grandpa, you won't speak like Ntochego siro yongo koirobo governor neira yabasaye kurwase county ya Kisii. Na tulijua ya kwamba hawa vijana wamekwisha, kumbe ndio wako na bado wanahangaisha watu. Uyokoriyobo bunge Nakuru Western Riso ego tigerwa chinko machintindi. Through our party, this is what we think, not what they have been telling us, but we start from where they have been telling us. Ikiama kiagano korawa na David Mwaure koradia benne manifesto yabo. Mwancho muligere yayo mnaenda mankengo kwariganira ingumanye bunankwariganire tia senchera ereyo wekeranu ekarango kwenyero buna nabakogendera gutubwate wetrase website yaito www.ndizitv.or.ke asensemere ya Facebook na YouTube nigora tonyore wetra Ndizi TV News nabaga so mutandao Twitter nigo gutubwate wetra @Ndizi TV News eriyo togendere go kumanya mange sangane nchiko ikomoire tariane Everlyne Osero urutokubwatira nere kwenekia onsingo kwekerara sensemo yimanyerero ni gakoro kwa Sl.Joshua Auta toko chaka Amayia Ensa Eyemo nigo toko ya chaka korwase county ya Kisii awase egati abasaye anena na boda boda babeire bakolera yo cha kumubwatia umurwanirira bekerogo kyo governor se county ya Kisii wetrase kyama ya Kenya National Congress umuske Mansono Yongo iriyo cyakora county ya Kisii nigo boygo baburi abamenyi be county ya Kisii wesokya sobonge chingaki obochori burabe bokoreka iriyo ko mwakera chikura oyonko achikoreta maunchorero nabayiga magendero imeye county ya Kisii muri keito milder mumanye nabwa kubwati roboti oruna atigato igwe nararia ya atwariganiretie. Abarai kurwa Gusii balia bakurigia ekerogo kyobo governor nigo bagendete kobeka emerobelyo bene ase okurigia chikura ase county ya Kisii. Abarai baba na boda boda kurwa chibunge inye chia Kisii County kurwa Kitutu Chache South Bomachoge Chache Bonchari amona South Mugrango nigo bomerana na Mansono Yongo wekiama gya Kensi ilikora lya komosira aseganga ya yokolia ekerogo kyobo governor bwe county ya Kisii. Implementi ekento na Kisii County boda boda policy. Amana yesa abe interest rate omorobiri na tokugolia abantu baito omorobiri na tokarama tori stage bona gato anadache kali twensi igato tige bintu biri byo gotara ke kura boda boda we can do a driving crisis.
ensemo yoyongo naerera amagendero aria arigetie gochia goikerania abamenyi ba Kisii chingaki araegwe ribaga kurwa ekaunti eyo buna omugavana okabere ase eng'ana enene ateba igoro yechipara nabo igogochigo keya ebango Mimanye tuna muraiga wakana mure 300 shillings every day. Every month. It will go from 300 to 9 shillings. Think outside the box. Mumaisa kwerengereni. Na boda tulabe forever. Ekina kigaba nategeka kuna moko mali bagaiga. Ase miaka 5. Kero yo mwili transfera. Na bambi tase count. Kero montanyo rosu kireke wangu. Oyo koligia ekerogo kyobo women rep Julie Nyanchama gatia balia bande mbaine kia okomosira oyongo ase obochori obonene bole bosio Shimo oyongo na bakodrama ya esa bara ebonsi pitwaga oraga batori ebagote yonero de ukwano bolimu abate birikiria abate Abagira bona omuntu omuya moyo gobubiza muno kwaro byensu aliyo oleterezo baga noito nanje toyongo naende ngobwat storo yongo egas unatoa bwat stigabana agaenda na our backbone ni mwabantu bantu ba boda ase chingaki echecho nigo oyongo aganirie abananchi komosika omugavana okoruororo James Ongwae ase gaseria akorire nabo igokomwa amaskani aye gaguchikogendanga gavana osoko kore gasiaye asaike Musike. Asa tigeire na mujakera koru nende kuchimutu. Na ende tiambate bingwa ino mwaki kuru. Nekera banense ya kenyero cha Sl.Joshua bonne bwo mwaka yiga bwiti 2022 nigo egatia basaye kurwase e county ya Nyamira baganira abamenyi be county eyo kwene kyo murembe anene chingak chemesangirikano ya gisiasa bakorawa no murayo bo Brian Kaunda nigo basabire boigo abasaye kuba maiso ero tubatume ko bobe nabana siasa unenjira mu yogosegeta chiburaburu asemesangirikano ya gisiasa Ngor kwa Brian Kaunda omoteneneriwe kiombe kya Nyamira Youth Peace and Environmental Ambassadors litukolia lero abamenyi korwase enyumba ya batobari yo gotoka sebunge ya South Mugrango imeye county ya Kisii nigo besokire na koraria uria barachie koboko ase kerogo kyobochumbe asebunge ya South Mugrango boigo nigo babere bakumugani mu waziri w'oburendi weme Dr. Fred Okengo Matiang'i ko bari baga erio wechorera abarayi bo kugadia kwabo orabatirwa baro kubwatiwa no muri kyoito Mildred Mumanyi. Bano mancho muriere dinekero chingaki aba Kenya bagenderete kuborirwa gwesokia gusekorigereria abarayi bari barachie ko bachora bari nene babwata marora maya gochia ase aba Kenya chingaki obachori bonene bokageire gusebore ange gokorekana ime yense ya Kenya nabo nabamenyi korwase ensemo ya South Mugrango abo babere bagotebona nigo barachie wechorera umurayi bwo kugania kwabo asibaganitio mu waziri w'oburendi bweme Dr. Okengo Matiang'i abe gakubari baga erio gwechorera ase oburayi babo mwancho mugiriro roboti orundo chikogochera segeka getari getambe kurubono ekeroto gotigana nayo nigo abagaka kurwase giombe ya Council of Elders ime iye county ya Kisii nigo babere bagokwanera igore korekere kyabetege koenekiwa ase egetie chigosori ya Kisii chingaki chetaro yayo mokonyi bumwiruru kebendera yobomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya musbati Martha Karua awase chiburaburu chiabete chikoenekiwa magaga yerio kiro kurusia mariga maiso liabete likorutwa aso musangirikano yo koirera umusbati Karua gotarwa orobotirwa ya gose gotakwana ase egetiekyo.
Oyo koligia ekirogo kyobochumbe ase bunge ya Nyaribari chachemie kaunti ya Kisii James Kenani nigaburiria abobisa abekyombe kyobochori nechimbebe IBC gokorega siabo bunebwenerete nabo igo abakchikura kwene kyomurembe ase obochori obonene bw'umwaka oyo. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie voigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabandi richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato Eyemo. Palamax Executive Spa and Baba. Mancho muligere ni oto kusaba kwabera kupatikana no muchando yimoko beirgo koenekiwa asensemo yemetambo ngo kwariga ntogendere na Amayia Ensa Eyemo senchera ere yobekeranu awase abagaka kurwase kiumbe ikiagusi Council of Elders nigo babiri bakugikeria egekorekere kyabetege koenekiwa ase semo ya Kisii Stadium achinga kichetaro ya yomokonyo Raila Odinga musubati Martha Karua ulyo chete ase kaunti ya Kisii unenchire moyo ya Kirekoko gosiwa Kirekoko obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya ase chiburaburu chiabete chikoenekiwa koirerere gutarwa engana yaye ase omusangirikano yo. Yale mambo yalifanyika wakati wageni wakubwa sana katika Kenya walikuwa sehemu hii ya Kisii, ni jambo ambalo limetukera kabisa, na kama council tulionelea leo tuje tuweke watu wa Kenya vile mambo yalivyo. Kile kitendo ambacho kilifanyika huko, na hasa kwa mama ambaye ametambulika katika Kenya hii kwa njia mbalimbali, tuliona mbaya. Na hiyo kwa utamaduni yetu, mama uwezi kutupa mkuki kwa mama, hata uwe ni wazimu,
huwezi kutupa mkuki kwa mama. Hiyo kitendo vile kilifanyika ni kitendo mbaya kwetu kwa Wakisii. Na tunakiraani na tunakiraani kabisa. Vile kilifanyika yule alifanya, na ikiwa kulikuwa na wengine walikuwa na yeye ama walipanga na yeye, tunawaraani wote na kuwaonya ya kwamba kuanzia sasa kanso yetu itakuwa ikiangalia kwa makini sana kuona watu wa aina hiyo wasikue kati yetu. Serikali ichukue sheria ya kuona ya kwamba watu kama hawa wamekuwa kando na sisi. Sisi wa Kisii kwa desturi yetu, mgeni akicha kwako, awe mgeni mzuri au mbaya, uwezi kumupiga kwako, uwezi kuleta baraa au mjarui au mfanyie matendo mbaya wakati amekuja kwako. Na hasa wakati huyu mama alikuja, na wengine wanakuja hapa kutoka sehemu mbalimbali. Mgeni akiumizwa kati yenu, hata watu wao mahali alikotoka wataona vibaya. Na watu wetu wako kila mahali Kenya. Tunataka tuishi na amani. Pia juzi tuliona vijana wapewe uongozi, alafu na wao waendelee kuongoza na sisi tupaki nyuma. Lakini vile naonekana hao vijana wanataka kuchafua hewa ya amani ambayo ilikuwa Kisii tangu kale. Kwa hivyo tunasema wazee wasitoke sana kwa siasa, wabaki, hasa si wengi, lakini wabaki na wao waonyeshe uongozi wao mzuri wa. Oyo korie kirogo kyobo chumbe ase bunge ya Nyaribari chache James Kisami ni gaboriri abo bisabe kyombe kyobo chorine chimbebe IBC gokora emirimo yabo biyabuna ebwenerete asabo gabeire gakubori abakichukura kwene kyomurembe chinga kichi cha siasa. Hapa Nyaribari chache kwa muda mrefu tangu tupate uhuru mwaka 63, hesabu yetu ilikuwa inafanywa huko Keumbu. Keumbu ndio imekuwa headquarter ya Nyaribari chache. Lakini kwa ghafla center hiyo ya kuhesabu kura na kutangaza wale ambao wameshinda na wale ambao wameshindwa imeletwa hapa Kibit. Na sheria inasema lazima wananchi waulizwe kama wanataka hiyo center ya kupiga hesabu za wale ambao wamepiga kura, lazima iandikwe kwa Kenya Gazette. Na kabla ya kuandikwa kwa Kenya Gazette, wananchi lazima wapatiwe nafasi ya kuongea kama wanataka hivyo. Hiyo ndio kwa kizungu tunasema public participation. Lakini sasa hii ambayo haya maneno ambayo yamefanya hawajahusisha wananchi. Kwa hivyo wamevunja sheria. Hatutaki mvurugano. Hata kutafuta kura zetu tunataka tutafute kwa amani, kwa upole, tuelezee wananchi watu waamue ni nani atakuwa mkubwa wao. Ritkoria rero ni kiama kia agano gekorawa no muiruru kebendera yekiro kyobora yobonene bwense weterase kiama kyo David Waiga Mwaure nigo baba wasioria manifesto yabo ukona chinga kiecho Waiga niga baga koenekeria bakenya una ase serikali yae na chikoenekia buna ngokeani ari rigori irie binto au roboti orwa senchira yobekirano nigo twariganire no muri kyoito Sara Nyarangi Ntita. Omurwanereria bw'ekirogo ky'oborai bwense gwetera ekiama kia Agano Party David Mwaure Wahiga amono mokonyo ye Winnie Mtua nigo babwatoka manifesto yabo imemochie o Nairobi asabaine kia baguche kwarorobya obogima bwa Kenya chitariki kianda omotinyo 5 na 3 omwakoyo ase manifesto yabo yaregoteba the Badilisha Manifesto Change. We shall officially
reduce the pay that's paid by Kenyans by 50%. There waive tax penalties that will have accrued until the day we are sworn. Nigo boigo ainekia gochakurwania segi yobokurumi aiga Kenya asateba ense ya Kenya nigego siria chibilioni isano kiralituko na tali chibilioni ibere echomorai bwense Uhuru Kenyatta atebete asamatuko amagega. That in the last 5 years, we Kenyans have lost from corruption, both the hard and soft. We are distinguishing the hard and soft corruption, about Kenya shillings 10 trillion. Our rate of calculation has been 5 billion per day, not 2 billion. That's their figures. Those are the figures that His Excellency the President was told by the people who have been stealing. This is a very wealthy nation. We've got oil, we've got minerals, titanium and others. They speak glowingly about us. We've got potential. Nigo boigo agokera ko bagati yaborwanereria bane abo baegwali baga asokoligie keroge kyo asenonya nabo amoteba umoraiwe kiama kia Roots Party Professor George Wajakoya nigo agendrete kogosoreria libagelio. Of these 4 candidates, 2 of them have been there before. They have had an opportunity to deal with the situation which we are talking about, but they didn't. In fact, they are named in it. The Goliath of corruption. The other one, who is more of a joker than a leader, is in the intelligentsia. You know, one never retires from the intelligence. No, you don't. Abarwanereria bonsi nigo basiolirie chimanifesto chiabo chingaki Raila Odinga abeto motangani akabwati wana Dr. William Ruto na Professor George Wajakoya. So that will bring into being the founding vision and dream of our founding fathers. A dream of justice, uhaki, unity. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Omokonyi bw'omurai bwense ya Kenya oyubegoro mwiruke bendera yekirugo ky'oburai obunene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza nigarenderete kubaliera abakenya chira kirera chwikirania chinga kyaraiwe libagali okora ense ya Kenya buna omurai gatano niganya kwana chinga ki aikirana se chinsemo imeye county ya Nyeri gose county ya Meru bunenchira yemo yowe yakire koko orabote orwasenchira yowe imeni watwariganire no muri keito Frida Kerubo. Obomo bwa Kenya kwanza bakora wano mokonyi bw'omurai bwense Dr. William Ruto nigo bagendererea siasa chabo imeye county ya Meru. Arabe kwana asichinsemo imeye county yo nigakwanira amagendero aliara chigo ikirani chinga kichoborai bwaye bunago kinya uchumi amabaga yemeremo asabasaye gokonya abonchereria egatia yande amange. Meru County. Si kweli? Hapa mlikuwa na stima watu 1045. Saa hizi tumefikisha watu 1170. Hapa Meru hamukuwa na hospitali ya ICU. Tumeweka equipment sasa katika Meru Hospital ya shilingi milioni 500. Baliana. Hapa Meru tumejenga technical training colleges 5 mpya. Kwa sababu tunataka vijana wa Meru County wapate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine zingine ndio tuweze kuwapanga na mambo ya ajira wakati tunaenda mbele. Ruto ni goboigo atebabuna nero konyete omurai bwense korosia serikali na igotabwenereti komochigwa. Sasa nyinyi watu wa kuzimia hamujawahi kumpigia kura Uhuru Kenyatta. Hamujui tulimfanya Uhuru Kenyatta awe rais kwa njia gani. We are the ones who made Uhuru Kenyatta president by our campaign and by our vote. You have never voted for him. Na niwaambie hiyo watu wa kuzimia. Kwanza mimi ndio nilifanya campaign kubwa. Nilikuwa naamka mapema, nafanya mkutano 3 kabla rais hajafika.
na ni kwa sababu ni rafiki yangu nilimsaidia. Chinga kiechio Ruto boigonigo amomochia omobunge Osuna East Junet Mohamed ase eliogi eliagenderere kubeka elirigotebekana buna neliaye Ruto buna omochirie kumwaka omorai bwense. Wacheni utapeli, wacheni hypocrisy. You have no business. Ama ni aje? Ati wanazungusha sijui wamerekod wapi wanazungusha. Ati William Ruto sijui alikuwa analazimisha Uhuru Kenyatta awe rais. Hata kama nyinyi mungekuwa mimi, mungekubali ati Uhuru Kenyatta atuwache kwa mataa? Na vile tulikuwa tumemsukuma mpaka amepata kiti, ati awachie mzee akitendawili? Kwani sisi ni wajinga? Omokonyo ye Rigathi Gachagua nigamo mochiri Uhuru ase okoreta ogwatananika ikyo kiagereire rigoririe bintu gukina anene mono obosi. Unajua Uhuru wetu Rais Kenyatta tulimpatia William Ruto amsaidie, kweli ama uongo? Siku William Ruto alikuwa anamsaidia Uhuru Kenyatta, unga ilikuwa shilingi 90, kweli ama uongo? Kazi ya Kenya ilikuwa inaendelea, kweli ama uongo? Uhuru akaenda akachanganywa na ile mzee. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia mono murikito Frida Kerubo asoroboti ururu ikrano koro ase siasa chogomo bwa Kenya kwanza umancho murigereria yomana yanda mangiro tukanyorekero kirarage chinse sata senchira ere yubikrano kwerere chinga kiechiga ni wantaite kumwarigania umurikito koro asense moye chigosori Victor Ubanki iria bega gutumanyia nara yaya atwariganite koro asense moye chigosori to basaguskare. Karibu Victor. Mbia mono. Ile teri ya gutantania keyo. Victor Obanyi mwancho murigereria Rwasense mwe chigosori tuye kimanyirio tukwirana n'ingoma nyali yakoreka. Mugorobo mwancho murigereria bwe TV ya Ndizi TV ngakinde ngia tokumira naye ngomanyali yakoreka asense moye chigosori anene kurwase e weekend abwase bino au anena sense meri ya NSL Gose National Super League byagosoletwe au iletera na Victor Sultano bangi tuchake kurwase nsemo elia ya Bomet abwase kemino egati ya APS Bomet amo nabana banga Shabana kiabetense abwanu puse abana banka basiretia amabaga mange nagoitwa egolie yemo asebosa aba akiengoyo wakurwase nsemeyo ya Bomet Gose APS Bomet nigo bego keretie ege kolekyo mokocha bwe timu ya Bomet gusoma konyi bwe kocha bwe timu iyo ya Bomet nigatebete buna nali no kwegena ngamba chikoswa se league ya KPL anene ekero bagenderete kura e league iyo ya NSL. Kwa majina naitwa Oscar Agwona, assistant coach APS Bomet. We had prepared well for this game and for real the result that tumepata. Ni vijana kujituma, plus Mungu mbele yetu, Mungu anatubeba, tumeng'ang'ana tukapata hiyo results positive. Na ni motisha kwa vijana sababu itatusaidia pia wakati tunaenda away na motisha ya nguvu ili tukaweza kupata results zenye positive away. Tunashukuru God tu kwa hiyo results. Shabana pia ni timu nzuri, wameprepare vizuri. They gave us a challenge na tumekubali challenge yao. Obwego mwancho murigereria amashabiki au mbatali korwa sense moya gusiwe ka sense meli ya Bomet kolende bagaitwa moyo aso timu yabo gotwangwe goremo asebosa na gusiria amatumaini yabo yo wasuka kuchia sense meli ya KPL no yanabo mashabiki yabo mbatebete buna ase ebiminano bigo chambalino kwena ngamba chiko irobobwe yatangoro kwa sensani ile mumbi yarenge lakini egendo kiagera tutanya robobwe no officiating ara yachangia matokeo twanyora koligererie player kerobato gutobeke gori bare offside lakini linesman time gatigo so that was the mistake of officiating kiagera twarusi then we fight for another day tukabwata game ya matata yo punto win it this season ni timu tobwata mbiere na baton to arusi kulingana na timu ya season yenere fair better and we are targeting to qualify for Premier League. Marieta ingoro ku siabe job twataga iga azumo piro ito
tuacha kurigereria twaru ari naro asaimara mupira ikatuacha twarero mupira mbuyore kabisa wachezaji wetu wacheze lakini goli twabungu goli yarengengia Rainsman gari time ngetie bendera kari twengo chia Majomoligeria kunyoranga ekemene kiwegati ya APS Bomet amo nabana banka shabana niyo yago chirete ensenchira ya mase ensemo ya YouTube esensemeli ya Ndizi TV News gotikana nayo tuliye minano au bya gosaliti we weekend yo ase ensemeyo ya National Super League Fortune Sacco bakabaka muranga sil egoria ya mase bosa chinga kisile Bwet Lions babagete Gusi FC chigoli inye asemo bana Vihiga United wakabaka Naivas chigoli bere asemo chingaki SS Asad babayikolete Mara Sugar chigoli bere Serigana Lisagero Kibera Black Stars bakanyorobo bwiwe chigoli soto asemo chingaki bale kwa solia na Kisumu All Stars Migori Youth bakabayikora Mombasa Elite chigoli nye Serigana Lisagero Mwatate United nigo na barabu banyolete obo bwiwe chigoli soto asemo chinga kibali kogosolia na Muhoroni Youth ebinekati yeminano au ebyagosoletiwe ase weekend ye ya itizo mwancho muligelia korwa sense mu chigosoli abu nonko yakolera ase bono kolegende chikora chinsa isato ninchego komanya aso bwagali ali agendete gokoleka asense meyo ye chigosoli Victor Mwancho muligelia nenga kende togokora mangana ikurende Osero gaire tenga chinsa isato no bwata mango gochigotomanya korende asabona mwancho muligelia to yakolera abu nabo kogenda gotubwati asensemeli yo mtandao ensemo ya Facebook na YouTube nigora tubwate wetera Ndizi TV News asensemeli ya